loko a hanya xipolitiki guys a ni to honorable Ben Mayengani you are a snake down i nyoka hansi kumbe ni ku i menemene loko va sungula ku gungula ni ku I withdraw after hi risa sweswo mara hi mhaka ku a hi le ka tipolitiki hambi ni vuli ni ku I withdraw va ha kwatile. Timhaka leti nga na tona namuntlha i ku hoyohoyo eka Dr. Thomas Chauke ku va va tlhela va owneriwa futhi hi University ya TUT University of Technology va ri i Tshwane University of Technology. So hi hoyohoyo ka Dr. Thomas Chauke. Dr. Thomas Chauke va ta humesa album ya vona 2 weeks to come. Lo nga ri ti 1 kumbe i ti 3 ta December ximatsatsa number 36. So Dr. Thomas Chauke va tirhe ngopfu a hi nge kaneti ka music wa Xitsonga. A ni hleketi kona n'wana nga na ti-album to ringana na ta Dr. Thomas Chauke. So a ni lava ku this time around ni ku congratulations Dr. Thomas Chauke. U tirhe kahle ka music wa wena and hi lewa mintirho ya vulavula. Tinsimu ta wena to tala leti u nga ti yimbelela masiku ndzhaku ta ha ri na mpfumawulo ya kahle ta ha rhandziwa ta ha tlangisiwa hi mhaka ku ta relate na vutomi bya vanhu. So a ni ta ku ka tinqambi letin'wanyani a hi yimbeleleni ku fikelela kumbe ku tlurisa leswi Dr. Thomas Chauke va nga fikelela swona. A ni vuli ku a hi va endleni va va idol a ni vula ku I could be like a challenge to achieve something like which he achieved. It's a lot which he achieved. So this is what I was just saying, guys. Dr. Thomas Chauke va owneriwile futhi hi TUT. So swi kahle ka rixaka ra Matsonga, guys. Swi kahle hi mhaka ku and swi ni tsakisa ngopfu hi mhaka Limpopo. Guys, Limpopo ka music yi le henhla, music wa South Africa. Loko mo vulavula hi Makhadzi hi vulavula hi King Monada hi vulavula hi Ben Mayengani hi vulavula hi Mr Post hi vulavula hi Thomas Chauke hi vulavula hi Master KG i ti-artist leti nga le milon'weni ya vanhu masiku hinkwawo ka music wa Xitsonga. A va muzekazeke va nghenile hi minkarhi liya mara se a va ha ri relevant hambi mzekezeke kun'wani wa swi tiva a va pfumela ngheno. So sweswiwa Limpopo yi le henhla, guys. A hi khomiseni so a hi khomeni so tanihi Limpopo nation tanihi Matsonga, Malovedi, Mapedi na Mavenda a hi yeneni mahlweni hi tlakusa province ya hina ya Xitsonga eka music industry na swin'wana na swin'wana. Na vona Mvango nona yi kona, ti-soccer teams na tona ti kona, Giyani Land of Blood nona se le ku ngheneni. A hi endleni swin'wana, make sure ku laha u nga koho loko ku endleni ka swin'wana, not necessarily about the province but hikwalaho ka wena. Loko we kho improve na province ya improve na rixaka ra wena na ro ra improve. Hi khensa ngopfu ku va na n'wina minkarhi mi langute video leyiwani ku fika lawani emakumu ya yona. A ni ta navela leswaku mi subscribe na n'wina mi khe mi kurisa channel Controller Show na yona yi kula. Inkomu.